Abehururu batandikire umutawuni ya Kaberewere ubu bari kuyonja n'abanyuma baza hishomero rya Citizen High School aho babiri babyara emiti ubu bari kweraho ba Minister Bright Rameramo ubuhinji no burisa na Alice Kaboyo owenshonga za Rero Triangle koko umukuru wihanga naho kana kigamba climate change ukwiya mu buyonjo n'ikintu kikuru okubyara emiti nacyo n'ikintu kikuru abo kuba noreba floods na bihabyona no mwete gutya ngo abantu bona bambara Isingiro na Uganda yona barebe cyo ngo bayonjoro mu bintu byo buyonjo ejeta ureka tukuza in real sense so okutukuza okutwiza kugira ngo twegitire hamwe nkaba OBs na OGs twareba ngo etawone yatukurize nito tubase kugira bata tubase kujigarura tujerezo muzi abahona bagumizemu no kuhayo kwegesa habeje bishomereri no kubagambira okubaye twarize kumara hemishomo yabo bakahinduka abantu bo mugasho ukwanza njubone yana kugaya yakora ya wana students leader ya za makerere yaza na group KCC na group government hata ngambiri hata angu hata jiwa ngono mayaka maharaji anko you know I need to be on myself Zasina wisena kuka I have moved, I have traveled, but my travel is because of Citizens High School. Minister w'enshonga za Rero Alice Kaboyo kandi obirari umujinyi mukuru aha mukorogu asimire Abashomiire ishomero rya Citizen ahabwe ntekateka nunjeje kunkamwe nimwe abezere mwabazi abana bari mwabazi kureba ngo mukekabura kandi mukamutangaza kandi mukakisamwa amani mukakisamwa sente zanyu mukeja mukakikora mwebari n'umwe Ndrusi nwamanya